14 sesiwn ymarfer heddiw. Felly, neu'r pedwerydd ar y ddeg. Y ddeg. Dwi'n gwybod. Anyway, ni'n chwarae heddiw. Mae blwyddyn 10 yn erbyn chweched, a wedyn mae tîm o fi, Ian a Tom yn mynd i chwarae'r enillwyr. Yeah. Nice. Yay. I fod yn honest, I'm a fan o'r ramp. Ti'n beth, mae'n agoffa fi fwy o rhywbeth o Robot Wars na Rocket League. Ti'n gwybod y thing na Robot Wars? Oh, fi'n nofio yna. Yeah. You're just running around Battle Arena and you're just shredded a line. Mae definitely gyda Battle Arena vibe yn dywe. So ti'n darllen unrhyw beth. The Tokyo yeah, dwi'n deall. Tokyo Underpass, dwi'n cofio. Dwi'n hyn. Oh god. My Tokyo Underpass, an absolutely amazing map. Okay. Pass a bit half. Nah. Oh. Oh yeah. Oh, sorry, Harvey Troy. Nah. Nice no. Be, ti ddim yn hoffi Tokyo Underpass? Brilliant. Nice go. Uh-oh, dwi'n... Oh, my Danny. Fade. Oh. Yeah, definitely Ken. Fade. A nice guy. Thank you. Wait, no. Ooh. That's it. Go. Nice. Run land. That's still Oh my god. Yeah, box. A map. Go on, Kens. Ti'n mynd gadael di gael tro ddo no? Like, oedd hi'n mynd Fake. just into like sick redirect wedyn, and ti just ddim yn gadael. Edric, oedd hi'n hwnna? Just gas. Oh, no, half. Yes. Whatever you go. Nice. I'm a V. Okay. Oh no, Tokyo Underpass, please. Oh, we see... I didn't miss it. Oh no. Maybe. Okay. Oh, dwi'n headone o di'r ramp. My Ganny. Oh, mae hwnna lan. Nice. My Ganny. Okay, oh my god. Nice go. Nice guy. Diolch. Fel ti gallu gweld oedd fi o'n barod. Ond, definitely don't. But I'm so calid and just blanco mas a ramp. Magani, gas, Magani. Diolch, gas. Whatever you. Oh, beth Dwi'n dwi'n canol. Oh no. Nice go. Ken's Tio. Ti'n cofio bod e'n Tokyo Underpass? Dwi'n cofio os fe'n normal map, sydd yn fine, na. Yeah. Just the ramps. Just for now. Just ddim reswm yn pan ni'n cael. Boo, Harvey, boo, pai, stop your siarad, boo. Oh, ti'n mynd i Ken's, you know. Ddim yn gallu gael y mewn. Ow. Okay. Ddim pwynt even defender hwnna. Oh, me. Oh, no, yeah. I think I'm me. Nice. Wow, get in.
Oh no. Go on, Gav. Oh, Remember. Again. Yep. Why? Why? I hate this. GG. GG. I ni falle, ie. Na, mae Miss Richardson yn gwell na fi. A ti di gweld e. So, yeah. Literally. Yeah, problem fi heddiw lag. Fi'n mynd am lag, so. Yep, usual. Yep. whoa. Justin Dwayne. Sugar. Nah, no Fine. way. So mae ddim wedi bod yn third man rhywle. Oh, yep. Nice. Go on, Kent, canol. Okay, now Piker. Oh, All nice fake. shot. Nice. Yep. Mae'n mynd nôl am boost. Nice smoke. Oh, No. no. O, lag.com. I unrhyw un sy'n gwylio'r stream, nhw'n gallu gweld y lag yn ofnadwy. Oh, na. Oh. Mae fel rewind. Ti'n gwybod pas ti'n neud fel nôl am Back to the Future Rocket League heddiw? Gyda fel time machine. Nice, good. Ti'n fel mae Right, golfers that was proffesiynol yn chwarae, wedyn mae yna Crazy Golf. Mae hwn yn teimlo fel Crazy Golf version o Yeah. Rocket League. Lag. Lag. Ar ôl pob call. Lag. Lag, 100%. Oh, gwych. Oh, fi'n ein exit off. Edit. Oh, Hence canol. oh hynna'n ridiculous. Yeah, canol. Ond mae yn, os ti'n rhoi cerddoriaeth fel salsa i'r cefn o hwn, bydd e'n edrych yn eitha cool. Os mae'n mynd mewn mas. Oh my gosh. Oh. Oh, unplayable, guys. Fi'n credu beth bydd rhaid ni wneud yw... Ni gyda chawns. Actually, No, yeah. you don't. Falle dyna yw'r handicap yw cael nutty version. Mae Charlie Fel gyda kind ni, of so... reset fe. Oh, na Ti'n gwybod diolch. beth bydd yn deg os byddwch chi'n chwarae gyda un llaw Yeah. yn erbyn ni? Kent, no. Kent, Just i wneud yn deg. Then boost. Then boost. Dim boost. Okay, dim boost. Dim boost. Then boost. Okay. Just i wneud yn diddorol. Byddwn Yeah, ni ddim yeah. gyda'r sgiliau Okay, a ddim chi'n mynd methu gweld y dros sgrin hefyd. Wow. Ooh. Mynd i demo ti nhw. Get canol. Canol, get canol. I'n cracked. I'll be there. I'm out of Justin hefyd. Mynd i just gwneud epic mechanic right now. Oh. Kent. On. Get. Nice. Oh. Hey, no boost. Pass. Pinch. Kenzie. Kent's boost. Come on, Charlie. Na, fi ddim. Oh my gosh. Oh. Sure. Oh, they're a Canol, boost. canol. Nice. Go on, Charlie. Nice. Oh, no. Oh, Oh. So, beth digwyddodd fanna? Fi jyst yn... Oh no. Right, i bobl sy'n gwylio hon, rhaid bod nhw'n cael good laugh Bertie am Mog. fe. Dwi ddim hyd yn oed yn gwa... Box Canol. it. Yeah, okay. Um, Get. Eto. Yes. a sec. Na, dwi'n mynd canol. Basically... No. beth digwyddodd i paid o poeni?
Spectre Rune, possibly. I mean, go. Get. Come on, guys. Ah, Twinkle. Oh, right. Get Remember Cannel. Cannel. Get Cannel. Yes, get it. Lag. Hey, treat him. I don't gwael. I don't fall. The men didn't have the booster. Oh, Yeah. Kens, Dion. On our kickoff ni gael chi, ie? Morgan, No. beth ti'n neud? Na, na nhw ddim. Na, dim boost o gwbl. Kens. Mae dda Morgan AFK. Yeah. Na mae ddim, mynd ôl. Bydd ar ôl fi. Oh no. Go on, Gath. Nice. Accio. That's it. Go on, guys. Oh, get Oh! him. Nah, get him. Hey, Morg. Oh. The comeback is on. Ring dealing. Cannel. Hens Eto, Cannel. pasio. Kens. Oh no. Oh! The Kens. comeback. Oh nah. From in all, Kens, you just absolutely punk. Ni wedi trio. Team Libby then in esports UK now, boys. Oh, that's it. Mynd mewn box. Get him. Hanner ddim box. Roedd hi'n trio. Goes. Na. Good block. Ooh. Nah. Get, land. Mae'n mynd lan. Hacking. Epic. Dwi'n nôl, mae ddim yn sgoi hwnna. Ela. The Yep. ping. Oh, nah. Gethin. No. No, mae gen i. Na fi ddim. Oh. Edrych ar squishy save now. Few more while a game on. Beth chi'n chwarae ar? Keyboard a mouse neu controller? Controller, Xbox. Yeah. Controller. PlayStation. Box. Oh, nah. Cadw fel an. GG's. Well. Gyda. Gethin, ti'n Gath, ti'n iawn fyna? Oh. Na. Tom, remember, yeah. Mae'n iawn, Gath, just... Ti'n gallu neud hyn. Mae fach ai. Ie. Na, ni. Look, gweld. Barod yn well. Fi ddim yn gallu gweld y scoreboard.
Yep. Yeah, my got my We're doing it with them now, so we're doing fine. nice Kev. Nah, now. Let's go again. Decent. Did he Again. clean a rocket lab? Nice. Oh, whoa, didn't have to read it on that. Oh, never mind. Rude. Go blue. Go man. Indeed. Okay. Oh, sorry. Go against. We didn't get any boost. Go no. Nice. Again. Nice. Nice. See some? Sorry, mate. See some? Fine. Net. Okay. Cannon. Box it. No. Gavi, boost Abby, please. Yeah. Let's see. I'm wild. No, go Navalis. Yeah, oh, good ones. Nice Okay. Kev. Let's play. Old half. Let's go. Oh, skilly ID Rui. Man, yeah, no. Okay. Good pass. Diolch. Magani. Yep. Bruh. Nah, I'm already capped that. Get Yeah, it. boom. Out goes. Noah. Noah. Okay. Nah. Oh, no. Get of Alice. Yeah, he stopped you him. Maybe. Nice. Oh no. Get it. They boost. We'd score you hen. Nice. Maybe the Manedra. Calculated. Handsy. Run land. I'll be careful front, please. Windowed. Okay. Go on, Okay. Kev. Magani. Ah, Nice. Nice. Kev. So, Kenzie. Yeah. Well, Austin Edric, he didn't really got top left. Oh, is he not on? I mean, So, done the couple of times. Didn't wanna. Good job. Okay. okay. Cano. Box it. Renama. Twin LAN. 70. Whoa. Magani. With Alice, go. good in there.
Ti hal eto? Oce. Rhynol. Yn y canol fel Yeah. Oh yes. Glanna. Jackie. Nice. Canol-ish? Yeah, my. Oh no. O na. But yeah. Oh, dwi'n trash. Yes, fast, yes. No, I'm gonna leave the other way from that. Eto. Sorry. Oh no. Nice guy. Remember box. Oh. Zoom back Get close. in. Nice Noah. Nice. Eto. Kenzie. Nah, my god. Gadael. I'n Figo. Smash a bit. Nice. O na. Knife a ping. Cario lan. Rocket Labs. Yeah. Sut ni'n chwarae y teams, okay? Ddim, obviously, ni'n chwarae Rocket League, ond y pwynt yw, beth ni'n mynd i wneud yw, so mae tîm chweched yn mynd i neidio off nawr, a God Tom neidio off. Mae fi, Ian a Charlie mynd i neidio ar, ond y tro yma ni'n mynd i gwasgu auto yn lle thing, a wedyn, pa bynnag tîm yw'r un diwetha ti wedi bod mewn, ti angen aros tan y round nes. You know what I mean? So ti'n aros yn y tîm diwetha, a wedyn ti'n mynd mewn i'r gêm ac gwasgu auto. So bydd e'n cliriach pam ni actually neud e. So nice siarad trwy'r proses. So nawr, so iau ti dal So, yma. neb ymuno. Yeah. So, neb ymuno eto, pan ma fi, iau a Tom... Oedd e'n Charlie, fi ddim yn cofio. Na Charlie oedd ar tîm ni, oedd e? Yeah. Yeah, so Charlie ti yna. Fi ddim yn siŵr. Ydy e fanna? Our game mynd i dechrau, it's perhaps just auto. Yeah, auto. There we go. Oh, we got a phantom. Ah. There we go. Betrayal of cael Phantom our team. That's Yeah, a my genuine absolute reaction. insult. That's a genuinely sad reaction. Na, mae Phantom ddim yma. My jest, the jest is my phantom. Ydy I'm e? just now the game attack, but yeah. So pam dwi e ddim yn y chat? Oherwydd y ffôn yna wedi torri, mae'n dweud mewn y chat nawr, nid y chat Discord, ond the Xbox. Okay. Okay. Mae fe yma, ond dwi ddim mewn Discord. A mae fe ar Yeah, Xbox. mae'n just stormer a game now. So wait a sec, oes na 4 yn erbyn 3? Os No, ti'n no, gallu no, dod no, dros no, y no. drod- Entry and infantry. Oh, mae'n fine then. As long as mae ddim... Ond ydy rhywun, obviously, heb wedi join oherwydd bod Phantom wedi cymryd ei hun yn. Yeah, hwnna beth sydd wedi digwydd. Exactly. Ti'n dweud mae'n gallu bod yn Mae'n gas ffingrid. trans, ond edrych y beth mae'n gwneud. Wel, nid fi sydd wedi dweud hynna. Ond mae'n gas i fod yn gas i bobl. So, yeah. Phantom, ti'n just bump on the Like, gyda edrych, mae ddim yn gadael fi. Mae ddim yn gadael fi. What? Mae'n mynd lan y So- wal. Os ti'n gwrando ar y stream yma, Phantom, pam ti'n sabotage eich tîm eich hunain? Mae rhaid ni cwestiynu hyn. Just... Fi ddim yn even credu oedd hwnna'n our purpose either. Na. We're just gwael. Oh, come on. Oh, free flip.
Mae ond yn 3 dim, come free on. blood. Fi'n joio'r auto scenario yma. Fi'n falch nes i meddwl amdano fe. Ti'n ar tîm sy'n ennill! Ond ni gyd yn mynd i gwella trwy'r proses yma, fi'n siŵr. Dysgu o'r gorau fan hyn, da iawn Gethin. A pawb arall sydd ar y tîm. Gorfod i ti gweithio down strain. Mackenzie yn fuming. Hei Kenzie. Ti di sianelu'r egni gracter yna mewn i gôl fan'na, so da iawn. Hei. There you go. Oh, sorry Geth. Go on, Gath. Oh, mae'n iawn. I pampa ti mewn i'r bil. Oh, Anarchist. Nice. What the bloody hell yn ni? Kenzie. Oedd ei wedi cael shot wedyn! Kenzie. Garedig. Yes. Oh my god. Oh. Oh. Mae'n... Go on, Geth. Gath. Go on. Must try, band nhw'n wyth. Da iawn. Oh, Gath, na. Oh, fi just... God. Stopio fan'na. No way. Pwy yna? Oh, na. Oh, na. O, na. Dyna oedd Phantom, neu The Jest, nawn ni galw fe nawr. Na, fi'n da gael y fan. Phantom, ie. Phantom in disguise. Jest. Yeah, very worried i Phantom. Oh yes, no. Gath. Dion cans. No. Dion. Oh. Alright teg, mae Gethin a Noah ar un tîm, mae yn neis chwarae gyda chi. Da iawn chi, boys. Yeah. Diolch. Dyma Unrhyw beth beth, mae'n dyna teimlo pam i ennill. Yeah, mae gen i bach o lag. O, classic lag, ie. Oh. Fi'n credu ti di bod yn siarad O, gyda diolch am Harvey. hwnna, Ti di bod yn siarad gyda Harvey, ti'n credu. Fe oedd y lag king. Dyna oedd esgus fe pob 5 eiliad. Beth fi'n hoffi am Gethin, fe yw actual... Yeah, mae'n awr nawr. Yeah, a dwi beth yn cwyno o fi bron â gwbl. sgorio. Mae jyst yn falch o bod yma, you know? Mae jyst... Mae'n ffantastig, agwedd... Gorau. Nice, Gath. True warrior. Oh, nice. By fi. Phantom. My mas. Nice, Gath. You're just rubbish. Okay. Morg. Storm. Accidental I demolition know. fan'na. Literally. Nawr ni chi chwaer Rocket Lads. Burfield, mae'n just box o fer i tîm arall. Ni di chwarae O, Destruction Derby, nawr ni'n chwarae Rugby gyfe. Na, fi'n cymryd Leaf allan os sefyr Mr Richardson. Oh. Fe yw'r un sy'n hoffi... Oh no. Kens, ble mae hwn yn mynd? Oh, damn. Kens, ble mae hwn yn mynd? Oh, diolch, Geth. Oh, mae'n open net. O, mae'n iawn. Wel, mae'n just... No, Dyna panel. agwedd mor positif. A mae'n rybio band o'r pawb arall. Y positifrwydd. Oh, sorry, Noah. Mae'n iawn. Ti'n cymryd y pel o ti. A ddim really neud unrhyw wyth o fe. Okay. Ah. Ooh. Gath on the dros. Nice. Very well. Oh, wow. Mae'n iawn. Mae'n iawn. Oh. Oh. Pas da, jyst ddim yn gwynebu ffordd cywir. Right.
un mwy. Gath. Yn y bit. Edwin, please. Da iawn. GG's hackers. So tîm, na, y tîm naeth colli nawr i eistedd mas, a'r tîm chweched i dod nôl. So, na I just dweud pawb nôl yn y thing. Wait, so fi'n gadael, yeah? Exactly, yeah. Achos nes ti colli Mackenzie. Right, anyway. So, tro nesa nawr, bydd y tîm... Wel, No, ti'n dod nôl, though. Pai ffoi ni. Dwi ddim diwedd y byd. Right. Yeah. So, dwi ddim fel ni'n dweud chi'n band am, you know, beth. Right, so... na. Dewch nôl, Geth. Pawb i'n mas, a ni pawb yn neud auto. Gwasgu auto. Auto, nawr. 3, 2, 1. There we go. Okay. See, mae'n diddorol. Oh, no. So sut mae Phantom yn gwybod beth sy'n digwydd? Dyle fe ddim wedi torri I ffôn, okay? Na, joke. Na I esbonio I fe. Right, a'n Discord nawr. Ond dwi ddim yn gweld Discord oherwydd bod y ffôn wedi torri. Good point. Ti'n gallu neud in-game chat, wyt ti? Ond dim ond I pobl sy'n ar y same platform a ti. Geth, mae efo ti. Unrhyw un yn gwybod pa platform ma... Mae'r Xbox. Oherwydd fi a Mackenzie gallu gweld y chat there. Go on, then ti'n gallu dweud wrtho. Dwi'n kind of lag o tipyn stuff. Mae'n wedi cymryd fel 10 munud I ysgrifennu message. Yeah, ar Xbox, mae'n cymryd ages. Hang on. Efallai byddai'n kicked am AFK, ond mae hynny'n fine. Tio beth, mae'n neud yn okay. Os fe yw'r unig un sydd ddim yn random, mae'n okay yn dyw e. Achos, os mae dim ond un person, mae rhaid I rhywun bod y person cyntaf. Ti'n deall beth fi'n meddwl? Yeah. So does dim really ot os fe yw'r unig un sydd ddim yn neud random. As long as mae'n gwasgu'r bwtwm I chwarae. Okay, diolch. Oh! Yes! Phantom, please. Oh my god. Oh, yes, Phantom! Da iawn. Pam ydi e ar ti? Ti'n gallu ti wedi gweithio arno fe nawr, a dwi ddim... Ti ddim yn cael y cyfathrebu yna. Na, o'r sgyrsiau ni wedi cael gyda gwysion yn y ffordd I chi, fi wedi dysgu, dylech chi byth pasio ar draws y gol. Yeah. Bydd ydyn ni. Okay, nice. Okay, you didn't score. Go on, Halfmeister. Gen I the boost, oh my god, I dream. Mae cydbwysedd eitha da fyna gyda Harvey, Noah. Bydd e'n game eitha agos. Okay, mae Phantom yn gwybod bod yn wythig on now. Good. Kenzie. Oh, did he think of it? Down. Da iawn, Harvey. Keto. Oh, nice. Off the backboard, da iawn. Dwi'n meddwl ddim yn teg though, cos mae Geth yn lago. Yeah. Wel, y ffaith bod gyda fe internet, neu mae ddim internet dda gyda fe, ddim yn teg chwaith, mae yn anheg. Ond fi'n gwybod y poen yna, achos lle fi'n byw, mae'r internet yn rubbish, a fi'n defnyddio ffôn fi fel mobile data. Ond, you know, it just... mae'n un o'r pethau yna sy'n poen. Bydd. Oh, go on! Oh, nice. Hwna'n anffodus am y ping fyna gael. Yeah, so Geth. Tio beth? Geth byth yn cwyno, though. You know, o ti'n cwyno I fe fyna? Yeah, ti'n methu nawr. Dwi'n physically gappy. Oh, nice. I'll probably be over. Yeah. Ah! Unluckus. Nice. Tal ar. Na I aros nôl. Oh. Ooh. Sent it. Oh,
back. Dwi'n dod. A bit too far. O na, I could just nip o fe. O, un ti Noah. Ti'n mynd nôl Harvey just rhag ofyn. Yn y box. Go on. Oh! Sorry boy. Yeah. Yes, Phantom, box. Yes, please. Oh, sorry. I know. Beth mae'n neud I fi sylweddoli chwarae y random matches yma? Mae rhaid I chi cyfathrebu I ddod I arfer gyda'ch gilydd, a pobl newydd. Plus, mae di neud I fi gwerthfawrogi faint mor in sync mae crew blwyddyn 11. Oh! Nice. Save. Achos maen nhw di arfer chwarae gyda'i gilydd, a'r gwahaniaeth mae hwnna'n neud. Nice save, Noah. Deal. Right, an hour well. Cannon. Oh, okay. One more gun. Okay, never mind. Just good pass. Ooh, on purpose. No, I'm hitting fine. Come on, Enter. Back close. Oh. Right in. Don't know what he got on 90. Go get it. Oh, yeah. Double gas one. Wait. Da iawn. Hey Tom, please fight. Okay. Enter. Nice. Oh. Ooh. Whoosh! Sorry, mae effeithiau sain yn helpu fi chwarae. Sorry os mae'n rwystredig I unrhyw un, ond tough. Fi methu chwarae heb nhw. Oh. Da iawn, Harvey. Little boost. Oh, nice. Oh no. Danny. We had a decent team when it was along. Oh. Yeah. Oof, da iawn, Harvey. As I do, I don't have all in terms of skill. Pretty much. Phantom? Oh. GG. Right. Give him that. So, collwr gêm yma nawr, eistedd mas, a pawb arall dod nôl, so na I just dweud pawb nôl eto. Kenzie, do you know? Pawb nôl, so Ian, definitely nôl, Mackenzie nôl, a... I'm going to be good news. Pwy y person arall? Tom ife? Tom arall? God Tom? Yeah, God Tom. Yeah. Rather my dad, spectate. Yeah, cool. A fe'n barod. Iau, ti o gwmpas. Kenzie. Stop roasting. Yeah, fi dod arno yna. Brilliant. So, nawn ni dweud 1, 2, 3 a wedyn gwasgu auto. Unwaith mae pawb nhw. 1, 2, 3, 4, 5. So, Sarah, si ti... Iau? Come on, Kenz. A Mackenzie. Can go over the code, Kenz. Yeah, you go, man. Hey, sut oedd... Nes ti trwsio dy beic, Mackenzie? Oh yeah, mae'n gwell now. Okay, Pa ti'n mynd dwi'n mynd arno? Right, 1, 2, 3 a gwasgu auto. Whoa. Oh, Tom a Ian a fi. Oh, come on. Sorry, boys. Ni'n mynd trouble. Fi'n gutted hefyd, don't worry. World of pain fyna. Tom, Wait, fantastic, boy. Sorry, I didn't... Wait, so... Where? Hang on. Poisey. Sorry, babe. Chi'n trash. Right, 1 in a bag now. Park Yeah, with us. how many, Yeah, pawb mewn i'r gol. Oh, nah. Just, oh, na. Okay, Dwi'n methu... Oh, na. Kenzie, now a team. Okay. Hacks. Okay. Wait a sec, dim ond 6 dyle bod yn chwarae nawr. Pwy oedd wedi colli tro diwetha sy'n chwarae tro yma? Roedd Phantom, what do you mean on Dwi wedi that? dweud Ah, Dwi good. wedi dweud Harry Forrest Phantom, fi wedi dweud. Dim ond enillwyr yn y gêm yma. Not joke. Well, our challenges. Challenger. Yeah. Yeah. No, fi'n mynd o gwmpas. Freestyle.
Oh my god, mae'n cracked. Hey, Mae'n mynd. ie, wyt ti wedi modo dy Arcade 1-up eto? Na, nid eto. Fi di ordro rhywbeth o Etsy, ddo. Wyt ti? Fi jyst yn aros i fe dod. Beth yw'r Ie. peth o Etsy? Beth ti ordro? Fi jyst yn meddwl bod yn Raspberry Pi. Raspberry Pi, sorry. Pa un ddo? Fi ddim yn siŵr. Blend down yn 80 yn y chat. Mae dy fi Yes, no, Pi back 4, Awkward dribble. ond Na, fi'n mynd i cadw hwnna. Fi wedi prynu Sinden Light Gun, sy'n meddwl chi'n gallu chwarae fel Light Gun games fel Time Crisis, ond ar teledu LCD. So, ond dyw hwnna probably ddim yn mynd i dod tan Ebrill neu rhywbeth, achos mae fe'n Indiegogo neu rhywbeth, Indiego project, so mae just, gyda Covid a popeth, mae wedi cael delay mawr. Fi bach yn fed up o Street Fighter ar y moment. Na, mae arcade cabinet build fi'n dod ymlaen yn eitha da. Fi jyst angen neud y mark. Ti'n neud dy hunain? Ie. Wel, na, mae'n Byddai'n prosiect galed. a chweched, ond os byddwn ni'n gallu dod mewn i'r ysgol, byddwn ni'n gallu neud e gyda nhw a torri'r un arall a neud e, ond dim gobaith nawr gyda popeth sy'n digwydd. So, o'n i wedi penderfynu gael tro ar fel esiampl un a neud e fy hun. A wrth ti? Oedd e'n galed, neu? Wel, lwcus o brawd fi wedi helpu gyda'r stuff drilio a pethau fel na, ond ni wedi neud y gwifri fe gyd fyny ar ochr yna a'r actual roi ROMs a ffeindio front end. So. Ond mae'n dod. Just mynd i prynu sticker a mae dy fi'r plexiglass. Ond angen fi'n mynd i cael anchwarae logo ar y marquee gyda golau tu ôl iddo fe. Mae dy fi speakers wedi cael ei osod. So dyna fydd fel y finishing... fi eisiau rhoi gemau fideo logo ar un ochr, gemau retro ar ochr allan, chwarae ar y marquee. So pam ni'n mynd i fel gweithdau a... Wel, sa'n gwybod pryd bydd Philly Fest yn digwydd nesaf, ond pam bydd byddai gallu dangos pobl yma. Nice. God, ni'n cael thrashing. Be more while. Mae'r tîm o'i am yn... Dwi'n cael married. Diddorol. Na, beth sy'n digwydd yw, mae Mackenzie'n really eisiau profi pwynt achos oedd wedi colli games, so fi'n credu chi gyd yn gwella o colli weithiau. Oedd e ddim yn canolbwyntio o'r blaen, oedd e, so... No, ond oedd Phantom yn bump. I missed these. Mae'n just problem. Mae fel y car yna. Oh, Don't blame her on the sunshine. Blame her on the Phantom. Sy'n neud fan heg, achos dwi e ddim actually gallu clywed ni nawr, neu'n gallu cyfathrebu gyda ni, so... Ffaith bod ni'n beio popeth arno fe, bach yn anheg. Fi ddim yn gweld fel yna. Mae Phantom yn cael good point. Hei, mae Phantom di chwarae'n wych dan bwysau yn y yn y gêm arall yna, nerbyn hustlers o eSports Wales. No'r choke mewn overtime. Oh, come on, Mackenzie, ti mor gas. Ti mor gas. Oedd e wedi gwneud yn alright, a wedyn ys di overtime. Ie, roedd o'n un there. Mor harsh. It's literally kick-off wedi mynd, a wedyn mae'n just, y tail yn mynd syth at y fe ac yn mewn goal. Mae'n just flippery off. Ie, fel ti heb wneud unrhyw beth fel hwnna. Ie, erioed, Ni'n gallu mynd am PMR achos mae ddim wedi gwneud hwnna. Oh my god, ti'n really'n cofio hwnna? Ti'n mynd i gwely pob nos fel, Phantom. Ie, Oh my god, ti angen gadle mynd. Pa'n sgorio yna, fi wedi torri y Brazil. Boys. Ni'n mynd am y Barcelona hefyd. Dau yn o'r gêm. Hoffwn ni tywydd Barcelona. Jeez. Mae'n ofnadwy, ne? Christoph? Storm Christoph? Alright, ti'n gwybod beth i wneud, Cans? Dwi'n bit o'r kick-off. Am Siom. Mo. Dummy o. O'n i yna wedyn. Wrth i? Oedd Morgan newydd sef o hwnna? Mae hwnna'n...
Interesting. Oh no. Oh. Justice system. Mae game yn mor anodd. Mae yn pan ti gael y lag, fi'n cytuno. Ond... Yeah. Oh, oops. Ond fi jyst yn medrych ar y siampl gethyn pan mae fe'n chwarae, gyda 999 lag, byth yn cwyno, just dyfalu beth sy'n digwydd o flaen fe. O PowerPoint presentation dwi'n tybio. Damn Tom. No, Ti'n sgorio own goal? Wait, oedd yna'n shambles defence. Ie, o'n nhw'n neud hwnna'r pwrpas fi'n credu, iau. Says us. 8-2, shambles boys, come on, chi'n gwella hwnna. Dyl ti bod yn dim i ni, come on. Oh dear. So beth yw'r plan nawr? Just leave i sgorio neu beth yw'r plan? Beth yw'r plan? Maintained. Current objectives. Cadw fe'n canol y cae. Oh, come on. Rhaid i sgorio, boys. Oh. Ti'n cadw fe'n y cornel fel maen nhw'n neud yn pildroed go iawn. Nhw'n gael chance. Oh, no. Oh, Harvey. Well on. Remember. Oh, no. Sorry, that didn't quite land. Kenzie. Oh, no problem, I'm fine. Ydy nhw? Na. Ddim wedi credu. Oh, sorry. Ah. Rwyf lamwg. Pai chwerthin! Ken. Ne, mae'r heddlu yn dod i ti, Mackenzie. Yeah. Alright, okay. Pawb nôl. So now my phantom are actually beat off. Pawb nôl. Right. Mae'r So, lag hynna yn effernol. fi Tom a iau yn mynd off nawr a gadael i pobl dod nhw. Ie, mae'n rhaid i fi mynd nawr anyway. Diolch boys. Okay, bob hwyl. Ta-da. Diolch. Diolch. Right, there we go. So, bydd angen i rywun ymuno gyda tîm sy'n mynd i ymuno mewn. So, Tom, ti eisiau ymuno gyda nhw? Pwy fi? Na, sorry, God Tom. So, God Tom... No paid, Tom. Sorry, Hang on, Tom. faint o pobl sy'n yma? 8 nawr, is na? 8, so fi'n hapus, fi a iau yn mynd i sefyll mas, so bydd e'n... Na, fi angen mynd si. O'i ti? Oh, now. Yeah, mae mam eisiau fi dod lan y stables gyda chi gyda'r ceffil. O, digon teg, os ti angen mynd ar y ceff, mae'n ffain. Right, okay, so ni lawr i 7 Server went down for Server maintenance. went down for maintenance. Oh, really? Maybe run. Okay, pa mas. Right, hwyl pobl. Hwna'n amser da i ti Okay. mynd yn Mackenzie os mae'r server lawr. Oh, well. Okay, gawn ni weld beth sy'n digwydd fan hyn, man. Get 30 down on T. So faint o hwnna ni oes na? 1, 2, 3, 4, 5, Diolch. 6, 7 yn phantom. Yeah, so fi'n hapus eistedd mas a chi 3 yn erbyn 3 nawr. A I'm doing gwasgu unable to find auto. server now. So os rhaid ni Ti 'di creu game ar. Okay, Yeah. I just creu game. Bydd e gyda'r un manylion though, so yeah. On the Yeah. random. Alright. Oh, na'n harsh. Actually, gallwn ni chwarae 3 yn erbyn 3 os dwi e ddim yn gwybod y cod. Na, joc. Byddwn ni ddim yn neud hwnna i fe. Gyda password, bydd e beth y gwybod. Yeah, never do I'm game over that. So, Na. Bydd e, bach yn gas, bydd e. Okay. Message from the jest. Right. Okay, so hwnna'n mynd i bod yr un ond gyda un ar y diwedd. okay. O, wait a sec, bydd e ddim yn gwybod wedyn. Oes rhywun eisiau dweud wrth fe hwnna then?
Dwi'n metro fe nawr. Okay, just dweud bod e'n un o'r diwedd yr un diwetha. O, ie? Okay. Ie. Ar y dau peth, neu dim ond Ie, ar y doi. Ar y doi. So... na I roi yn y thing. User a pass. Does dim captures now. Na. Na. So mae gyda ni 1, 2, 3, 4, 5. Harvey dal I ddod. Sorry. Yeah, dwi'n mestro Phantom ar Xbox. Cool. Ma'n whole thing. Cysyniad efo. Your friends list. Mae yn mission yn dywe. Achos ti ddim... Gyd ti just cael message o Phantom, just dweud, hello. Just anfon e voice message. Yeah. Dwi'n angen newid e-pod. Dyna ni. A falle bydd Phantom yn join off, I'm sure. Okay. O ie. A mae dal chwech yma. Gallai chwarae a wedyn gallai just ymuno a wneud drop o allan. O, mae'n mewn. Na, O, mae'n mewn, okay, fine. So 3 erbyn 3. So, Gwasgu'r ni'n auto. Nawr. Yeah, 3. Oh. Wow. Instant click. Speedrun. Wow. Oh, you for real? Oh, get thing. Oh, Tom! Tom a Phantom. Brilliant. Oh, Pob my lwc. frames i fel 10. Pob Dwi'n cael lwc. fel 10 FPS. Oh, whoopsies. Dwi'n angen ail cychwyn Rocket League, mae gen I fel dim frames. Okay, os ti'n neud hwnna, na I ymuno mewn amdano ti, os ti eisiau. Yeah, okay, So, cer amdani. ti'n cwm, right. Okay, there we go. Oh, wow. Oh, sorry, nid gen i diamond? Oh. Beth ydy hwnna'n gweithio? Go on, Gaff. Oh, wait, ond mae'n 4 ohonyn nhw. Dyna sut mae hwnna'n Ie. gweithio. Na, mae Tom yn mynd I gadael a wneud reset yn dweud. Ie. Ond efe jyst... I've been messing on kick off her, bod y dal yn y game. Ond ie. Ah, okay. Mae'n fine. Dyna fe, mae'n i fynd, oh. Lads, dwi moyn... Dwi moyn siarad i'r tîm a dweud bod... Dwi'n sorry am absolutely FIFA fe. Mewn i'r own goal. Oh, brilliant. Formally address the team. Dwi'n cael un game heddiw lle dwi wedi ennill I aros yma'n. Oh, na. Dwi jyst wedi bod off and on. Dyma'r un. Dwi ddim yn mynd sydd on nawr wedi oherwydd dim ond 6 ohonyn ni. Yeah, so by ti yn y pob game nawr, so ddim yn cael kick-off. Kick bant o'r tîm. Cool. Oh, god, Tom, I rescue, da iawn. Dwi'n credu dwi'n ymuno. Yeah. Dwi'n taflu. Okay, dwi yma. Di eich conversation, Mark. Okay, na mynd Cael o'n. pedwar yn erbyn 3. No, fair enough. Nice, mynd spectate. Okay. Hey. Freestyle. Phantom yn cracked. Nice. Rwy'n aros am y pass. Morgan, wyt ti eisiau ymuno lle fi dwi'n lag off tower? Okay. Cool. Right, so nawr Dwi'n there. Alright, come on, man. Rhymni. Uh-oh. Da iawn. Good. Diolch. Good. Carrion. Remend. Oh, Yes! Easy. yeah, Good agree though. so easy.
Beth yw e fanna? Calculated. Oh, own goal o fanna gan God Tom. Na, Adrian na, arno fe. Jedi mind control. Jedi mind control, hoffi yna. Oh, good. Sy'n mynd gweld digon o Jedi mind control mewn gemau Rocket League dyddi yma? Da iawn. Flick Meister. Class. Na, mae bendant yn anfantais i gael bobl sydd ddim yn siarad ar eich tîm. A fi'n credu mae dy ti doi For fyna. sure. Di Tom ddim really, y Tom arall ddim yn siarad lot. A mae Phantom ddim yn gallu siarad. Mae'n siarad gormod weithiau pan mae fe gyda ar y Discord. A ddim am Rocket League, ond mae e'n bit i ddim gallu cyfathrebu gyda fe. Nice. Right on. A dwi ddim wastad yn dweud hynny. Ond, ie. Rwy'n ddim yna. Fine. O, da iawn hawdd. Nice. Go on, ti cymryd e. Oh, mae Tom wedi beitio fi. Fake Charlie. Mae hyn yn problem. Double tap. Oh, okay, I'll take it. Remember I'm basically fi. Na, mae'n fine. Mae'n fine. Beth o'n i? I need a drift o gwmpas. Oedd hwnna fel, ie, pinball. Falle bydd wedi clirio fe, mae'n bwrw bump o fi. Ers nôl. Mae'n nhw yn cario. Nice. Mae'n dros. Dwi'n moyn y double tap so bad. Oh. Uh-oh. Oh no. Yes! Finally. Beth i'n methu lan it? Oedd y gwaith blocio yna gan Phantom yn eitha da. Just Nice shot, Tom. targedu. Diolch. Ti'n mynd am fe, Ti'n Hof? credu dan nhw'n gyntaf fi, maen nhw'n gyntaf. One of fi. Da iawn o a... Wow. Buddy. Nice. Nice. Rhaid God Tom wedi cymryd pil fi. Nice, nice. Ie, naeth e fanna. O ti mewn gwell sefyllfa i clirio hwnna. Ynddi. Dyna wedi mynd tu ôl back post. Ie. Ti'n mor Oh yes! Jedi mind control. Oh, be. A ti'n neud proper speed flick. Yeah. Mae God Tom wedi rhoi lan. Felly, Wedi e? mae hyn nawr yn 3v2. Yeah, mae'n just wedi gadael after her own goal. O, gobeithio mai ddim yn re-sensitive. Achos ni'n eitha constructive gyda beth ni'n dweud. Morgan yn cael y drip. Oh, da iawn. Lionel. Come on, Phantom. Fi cymryd e mas. Mae hyn yn probably fine, right? Oh, mae'n no. Probably. Okay, mae God Tom nôl, mae wedi cael mental reset. Ie. Wedi cymryd mewn yr adborth a mae'n gweithio arno fe a mae'n hapus i chwarae. Neu, cadw yn y cornel. Doi eiliad. There we go. Wrth ffordd. Mae yma boys, mae yma boys.
I like this. Okay, good. Yay! So they need auto eto, yeah? Yeah, auto eto. Yeah. Bendant. Gath, Yeah, eisiau gweld os ping yn well. Okay? You can check off. Yeah, Oh. go on. What are you doing here? Please. No. Throwback Stadium. Oh no. Oil of our double taps. Beth yw'r problem gyda stadium yma? Just dim bach. Okay, ti'n gallu delio gyda. O, fi'n gysau e. O, mae'n fwy fel hockey stadium yn dyw e. Yeah. O, a na i bod Don't yn they play sweaty. Rocket Labs? Didn't we do? Just kind of really jank maps ble mae'r fel wariau yn canol y stadium. Gem glass. Mae yn, ti yn iawn, mae nhw'n rubbish. Yeah, sorry am set o fe lan mor rubbish. Fi jyst ddim yn gwybod beth sut ti'n cadw fe jyst un. Ydy yn Os ti'n mynd random? mewn i'r... Mae ar random, ond mae setting arall sy'n random a wedyn default maps yr unig. Whoa, So, mae- throw in. Okay. Corner. so wedyn bydd na fel Oh. amrywiaeth o cefndiroedd ond bydd like okay. dal yr un siap. Yeah. So ti'n methu neud e yn in-game settings, mae rhaid ti'n neud e yn y setup settings. Yeah. Os dwi'n gadael y settings nawr, ydy popeth yn just neud i chi'n cario ymlaen? Beth ar? Like, os dwi yn mynd mas nawr, gallai set o fyny... O ie, na, bydd ni'n cario ymlaen. Bydd angen newid e fel ar ôl i'r game yn gorffen. Okay. So falle na i neud hwnna o hyn ymlaen. Beth yw eich hoff stadium, pawb? Am y tri Champions Field. Champions Field yn solid. Champions Field, Yeah. okay. Okay, cool. Right. Neu Tokyo, neu No, bydd Hot Aquadome. Nah, Wheels. Tokyo Underpass. Right, nice. Neud hwnna nawr. O, dydw i'n cofio does dim wal. Right. Apparently you can okay. tell fel a donut map o Rocket Labs. Really, Oh, Utopia Good fun. Retro. Champions Field? Yeah, Champions Stadium and Champions Field. Okay, Beth bynnag yw e, sy'n cofio. Stadium Day. Yeah, nawn ni mynd am hwnna. Create match. Dim ond So- yn bod announcer ar field yna. Oh, what a save. So yr un yma yw, O. cofio nes ti ychwanegu un, ti'n tynnu'r un i ffwrdd. Yeah. Ddim zero, Okay. ond literally just nôl. Ac ydyn, yeah. So dyna bydd y game nesa. Mae'n actually cysau throwback, man. So bad. Sut ti'n bwrw post ar throwback? Genuine question. Faint o munud eis i ar ôl, sorry, faint o munud eis i ar ôl? 3 minute now. Ie, dal ni wedi gadle tan hwyrach ymlaen yn y game i wneud hwn. Achos am 3 Oh, munud why? nawr. Mae'r stream, maen nhw jyst yn gweld fel set-up Ti'n screen. gallu ymuno nôl o wedyn. O dwi? neud e. O, ma' hwnna'n good then. Yeah. Okay. Os cool. ti'n just mynd ar join Yeah. private match. Mae'n neud fwy o senwyr. O leia mae'n set-up yn barod ar gyfer tro nesa. Custom games... Does newid y challenge o fi? Oh no. O, bydd yna'n awful. Oh, shout. Oh, na. Yn mynd i spectate yn syth. Oh no. Oh. Yeah, Flippy set o'r throwback. Fi'n credu o'r holl maps dyma'r un gweithaf. Fi'n gysau y map yma. Dwi fi obviously heb chwarae Rocket Labs. Pillars. Pillars, the best map. I need more disappointed for the Rocket Labs nôl am fel un weekend, a wedyn just in one map. Yeah. Absolutely failing. Nice. Credu beth ni wedi dysgu yw bod y tîm sy'n cael Noah, Gethin, a pethau fel hwnna, mae'n rhywbeth yn ennill. Ie, fi'n credu os chi'n cael doi yn nhw, 2 allan o'r 3 gyda'i gilydd, It's over. maen nhw yn tîm really cryf. I fi, mae'n literally just unrhyw un. Go on, Gath, canol. Oh.
No, does that okay. finally throw back? Nah, dude. Oh. I'm gonna have More everyone do posts. I want everyone do crossbar. That's it. Oh my god, we need Cal Pitt maneuvered. Oh, unlucky. Did he kill the punter? Oh, what's a puppy set? Yep, none of that. Oh my gosh, wnaethon ni chwarae fel grŵp oedolion y diwrnod o'r blaen. Credu di Sil oedd e. A oedd Goujon yn chwarae, Mr Richardson, fe, boi sy'n dilyn ein stream oedolion o'r Rosin di. Oedd cwpl o bobl eraill, a o'n i'n okay, ond, oh my god, oedd Goujon just yn demolish o pawb. Pob tro oedd e yn y game, oedd e just yn neud fel cicio fe, oedd e'n gallu chipio fe dros pennau pobl, cario ymlaen a sgorio'n hawdd. Yeah. Really impressive. So yeah, oedd e tipyn bach fel na, pa bynnag tîm oedd Goujon ar oedd yn ennill. Sorry about Tom. No problem. Ti clear eisiau fe, so just take it. Dwi just moyn y pêl mwy, ti a just... Mae gen i mwy o passion. Oh god. Oh, sorry for the throwback speciality. Un mwy. Oh. Dyna ni. Right, so os mae pawb yn So os ni'n tynnu newid ffwrdd i'r yr game un, arall, ie, mynd mas nawr. A mynd mewn i... Rogi. Yeah, OG, yeah. Rogi game. Oh, dwi angen mesur phantom ydw i. Mae'n dweud methu darganfod y server. So, os fi'n mynd mas a set o fe lan a wedyn mynd mas o fe eto, so fi angen creu e... Ie, bydd angen ti gwasgu. Bod yna, okay, it's fine. Mae wedi creu nawr, so dyle ti cael e. Nice. Yeah, right. OG. From the jest. Yep. Oh. Mae'n curved walls. Oh, na! Flip, na, okay. Whoa. Just na siarad trwy beth yn union yw'r settings fi angen neud, achos so ni'n cael y rubbish un ar gyfer y game I olaf. Right, so, custom games, private match, create private match, beth yw'r mutator settings? Na, mae'r game yn iawn nawr. Ydy e? Ydy? Yeah. Oh, there we go. Heb y un ar y diwedd. Yeah, ti just yn neud y gemau, nid gemau un. Auto? Yeah. Yep. Cool. Good. 1, 2, 3. So ni dal gyda'r un... Wel, na, ti di gwasgu auto, so fine. Yeah. Dyna ni. Oh, sorry, did you share now? I told him on my nowhere I get and really tell separated, so my game on Hoyle. Go on, Tom. Yes. Whoa. Wrong. Ooh, nice joysticks without Nice. mental. Nice shot. Yeah. Good
that. Dwi'n dechrau lego eto. Convenient. Pan mae fe'n dod I pwynt really rubbish a ti'n methu chwarae mae'n just gaf I gwybod na I neidio mewn. Yeah. Yeah, mae'n neidio mewn nawr. Okay. Yeah. Just swap mewn then. Right. So pa tîm oedd ti? Cwm neu Rhymni? Cwm. Oh, Cwm. Yeah. Cwm. Yeah. Cool. Okay, my god, prominent for presets, we knew. Whoa, huh? Whoa there, partner. Uh-oh. Oh, the win! Da iawn, Phantom. Oh. Oops. Don't Harvey. Oh, whoops, sorry. Yes! Oh, no. Yes, Morgan. Ti'n beth, o'n i'n chwarae am fel 2 awr y noson a nes I ddim sgorio unwaith, so... Hwn yw... You have to take a little fuck bad. Ti'n gwybod faint mor yn teimlad oedd hwnna. Oedd e ddim yn helpu bod Mr Richardson just yn edrych I cymryd fi allan y gêm. Oh my god. Yes. Come back. It's on. It's on like Donkey reaction Kong. Morgan Oh, no. no pure just happiness about first throw scoring on ages. Oh. Dim problem. Whoa. Oh, did he call Nate? Da iawn, nice Phantom. Di Phantom yn cael titanium white top. Ti'n mynd ar y ceiling? Actually, white neu grey go. Oh. That's mine white. Oh, nice finish. Uh-oh. Nice. Oh. Nice one. Lwcus team. Gath, ti'n spectator preset Phantom te? Yeah. Okay. Box. Oh, Tom. Oh, Morgan! Oh, sorry. Sorry. Rookie mistake. Ah. Dylen ni wedi gadael e, dylen ni wedi gadael e. Fi'n gwybod oedd e mynd I cornel. Fi'n gwybod. Ti'n cael y syniad gywir mo? Ah, damn. Sorry. Mae'n fine, mae'n fine. Come on. Oh, whoops. Where they have registered. Fi. Don't I go to your pass? Sorry. Ooh, beth hwnna? Pwy hwnna? Mae'n fel. Uh-oh, no, 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 please. Ah, Riecha. Oh. Go on, Harvey. Da iawn. Ah, damn. Dwi'n mynd o'r boost, mae hyn yn terrible. Na! Sorry. Oh, sorry. Fun thing. Oh.
Ooh, close. Die Phantom ein Lan, mein Phantom ar to. No. Oh, yep. Oh, Roedd everyone sit close. Game agos, though. Right Yeah. dweud, you know. Yeah, fi credu bring ni gorfod garlef yn am heddiw. So, ond yeah, good. Yeah, gafon ni weld, oedd no show gan Rhondda Canon Taf, ond fi'n beio Ieuan am hwnna, achos oedd e fod cael nhw i ddod. Ond falle bydd nhw'n dod wythnos nesaf. O na, nawn ni cario ymlaen fel ydyn ni. Just cario ymlaen, ond byddai'n galch i gwybod ynglyn a beth mae esports Prydain, y cystadlaeth yna, pryd mae'r tymor actually mynd i ddechrau. Dwedon nhw syth ar ôl hanner tymor, so gobeithio mae just cwpl o wythnosau sydd, ond na i trio cael cwpl o friendlies o'r colegau anyway. Achos fi ar y Discord server nhw ta beth, y pobl sy'n trefnu fe, so mae digon o tîmau allan yna. Yeah. Right, iawn, Cool. diolch, da iawn heddiw. Sesiwn da, a na i weld chi yr un amser, so o hyn ymlaen mae'n mynd i bod pob dydd Mercher 3 tan hanner wedi 4, 3 tan hanner wedi 4. Okay. Yeah. Okay, iawn, pob hwyl, ta-da. Yeah, Diolch. so,